Aminista na Apol na ibuga Kampala minsa Kabanda ngesia boy kiniti airabani na Ainapeta na Apol ko Uganda Anita among Kabanda nesia boy lipangorokere airicha Ainapeta no apugan tetere epedorete akerianari okaliake. The liberation of the woman of Uganda from her marginalized position lies in her will to embrace these women centered government programs. Allah kuno na Angor kitori toma anyunebe ijai kino na Angor akoko na Apol kotoma atukono keti. So I therefore appeal to the women folk of Soroti to embrace the efforts and actions of the Uganda government that are geared towards bridging the gender gap and attaining proper gender equality. Akono teninga yimesa mjala na Soroti Aijaun tu oyanga se Ainapeta no apuga no itori tere anyunebe ijai kina moroda kadumono aikeuno kutoma Ainapeta no Apol. Empilo kidena ibuga Soroti edimonariko nesia bui tijeni kitunga ebe apugani nesia dutaki adekisino tata health center siri isirigine bilionite diope. Next financial year. Muno loebala sita on be mamke sibere misi krozara ma meeting troske da anyon. Ipoteza anyon adekis na loete da ibuyi. Yesi koje bala rebe au kwa kilos bere kere muno loebu bede kuida. Bere kwangi. Yesi pone lisoma ire. Mami jukana beru na mame jeni neja yi Angor angwa ikilejata. Honorable Lambert Ochero Empilo buku labor arino Karamoja ngesia bui lipi ngareno koluote soka Karamoja ai morkikin kanu ai tijieru ruolo ibarene kiding korulote soka Karamoja. The peace must start from leaders. If one knows that peace is coming, you see when leaders are peaceful, then it will go down to our people. Now, if you see we are peaceful, why are our people causing problems among themselves? We are not going to allow. Atupitoni arasisio kidena ibugalo Soroti Josephine Baserete ngesia bala ebe itunga luipu kesimam epodokitos Ainapeta nu apugan. Anyara tomoni no atoto no papa iteso ka Uganda kere emori kikinos Aijaun i programs no apugan ne pele kitora apugan anwai ke unoroni otomobako. Kanuka TV East Solomon Neramu Koibuga Soroti.